Fatwa leu baso kada tertib acara uwai tafefu yaum. Ni Fosumange keluarga besar kedua mempelai Ni Fosumange Bapak Kepala Desa Dome beserta jajaran Ira Toko Bafefu Dome Ni Fosumange Ira Sibaya Sohel Ni Fosumange Kepala Desa Berebesi beserta jajaran BPD seluruh lembaga dan seluruh toko berbagai unsur Bafefu Itai Sobada Ni Fosumange. Rangkaian acara pernikahan Yarmanduru dengan Cecilia Jelitaulu yang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 bertempat di Desa Berebesi, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nia Selatan. Syarat kata pengantar 2. Nyanyi dan doa yang dipimpin oleh Bapak Sublektor. 3. Fangobai. 4. Huo famaulake mahuo famukai moroi ba jobate. 5. Huo fanemae moroi badome. 6. Huo fanou idane auku. Nioloesi Bapak amaya tule dan yada. 7. Huo moroi ke joke. Nioloesi Bapak amafikar. 8. Huo fanemali moroi badome. Siwa kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Sambulu. 10. Kata sambutan sekaligus bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Desa Berebesi. Velejara Fosara ke Afo Sifau kegiatan. Vele 2 jeda. Vele delu kegiatan. Vele Eva fame tou ononi hale Sifau fame kado. Vele 5 fame enona kematua. Veleone doa penutup acara da tola tenene tola gaite alesi bereba amuguna Sifau fahasara dere. Yada masuita acara pertama sudah berlangsung. Yada acara nomor 2 nyanyi dan doa yang dipimpin oleh Bapak Sublektor Bapak Amawindasari. Kepada Bapak kami beri waktu. Nomor 20 kesuruh pernyataan di Laut Raya Setia Mas suno dauga amalo walangi mas soban wasyawa daga kritane ba sunia mafit. Sifofana sibai made so agale ke motola pamdagan aga baji sabana hiande. Gila hadiah ke mafoma fatamain aga heto mi bahiki aga sumate baji makande. Beradahi amal walangi manu ila banone henda uga hade yajin nga mafalo baji makande. Ya iya baba malua filewa ononi hala ale.
Berdahi amma fatwa lema falwa iya damatu na aga badama buto aruna soma ya aga surulo ande. Madana muru bawa haka dadu ya la fariya kema. Ya oro kubaya lumada aga fabula ba alwala ande. Ifaruna aga muru bawa bala gafuka. Fabula jilasaki abu ngabala hada ya maafre fusula faudu batu masih daugo hegini haklidan. Beradahi amal wala nima. Berbaba haka de gama toba dengan boto abono soma. Baba malofile wa mihala de ya jidawa ning hasotoy. Yarmandoro bahai Cecilia hulu. Ya amal wala nima be obo de dema. Be mo foto ba mo ole dinanga mafalua ba jimaka de ina tola si foto ba jumasinda uga. Ya amal wala nima so. Ya misa ngoba. Ya misa ngobalu. 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 Ya amisa ngobalu. Ya misa ngobalu. Ya misi tengaba. Ya misa ngobalu. Ya mi papatu. Bapak siapa dah? Ya mi sangobalu. Ya mi tome. Ya mi bapak tayo. Ya mi sitengabo. Ya mi sangobalu. Ya mi sitengabo. Yami samoban, yami resting apa? Yami samobalu. Yami samobalu. Yami samobalu. Yami samobalu. Noso abis samobalu. Noso abis dengan balu. Noso abis bapak salawa. Lau made kedato mema bahe ke ibanu ama inae tahale dadau mada jamu sana sona ia badaa tak ada lai bolo dede namu abe-abeta berle mendukung lokasi kedato mema he ke ibanu ama inae tahale posisi da masing-masing mata tenagoi inae keluarga besar labe enafo sifau dan auku ma'akua naso